Pemirsa Majang Krama sani senang kuliner bakmi ring kota Singaraja. Siderau antuk numbas bakmi sani medue cita rasa segar tur sehat. Majeng Krama Kota Singaraja, ajengan khas Tionghoa puniki ngadol mie lantang sani kawawahin janganan sekadi caisim, pangsit, bakso, miwa daging ayam caswi, inggih punika daging marinasi nganggen angkak tur mebase. Silitunggil bakmi ayam sani akek ngedautin mana krama inggih punika bakmi ayam sani kadol ring depot gembira, sani megena ring wawidangan pemaron nampek kantor Samsat Singaraja, penghargaan sani murah wantah selai tali rupiah. Majeng Krama sane seneng bakmi sida jangkep kepuliang mendaging bakmi, bakso, pangsit miwa daging casiu. Dalam produksi kita sehari kurang lebih 2 kilogram, 2 kilogram mie, 2 kilo bakso, dan 2 kilo pangsitnya. Dan itu kita kenapa kita buatnya cuma 2 kilo, karena supaya setiap hari fresh dan baru, seperti itu. Tios pangsit basah, pengunjung taler sida numbas pangsit goreng, samian ajengan maolah nenten nganggen bahan pengawet utawi MSG, mangdani sida aman. Yasri Yuli, Bali TV.